faatalo fatu talafo le nei fo itaiao ma lole soifua manuia o talo le nei fo iasa tofi. E toalua tagata na Maua i se tasi o fale Aukilani i Saute wa maliliu. O le afiafia na nafi le ana faao o anei le nei reporti le ofisa o leo leo ma e faapea taunu atu leo leo i Pukekohe wa maliliu uma le toalua. Na amata faia maso e suenga leo leo ma itala ma le so upo le ofisa o le ana iai leo leo i le po ato ana po i le fale o lea ainga. E le o tele so amtalanga watu ina mai le taimi nei ma e le o iloa fo i le mafuanga. E ono whaafainga tau na toi feoai tagata i le vau atu nuu, se ia vagana wa mai a faia o lātou tui o le Koviti. O le saunoanga lea le whaatono o le soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield, i le awauli ana nafia o Faailoa i le tūlanga o iai cases i totono o le atu nuu, whaapea le whaasolonga o tui o loo faia nei. Ta ue Bloomfield, o loo mamafa i le malola na sila whaapea ai inga e tatau o na ausia, e i lātou e fia whaimalanga mai i New Zealand, ai whaapea i fo isiaki ai ele i tu ua le atu nuu. I le whaatata mai o nei fuafuanga o loo mawhana whana i le whaatonu sili, e le na o New Zealand o le a whaia nei tuunga, e tali tonu e tele fo isi atu nuu o le a muli ta ia. O le so le a Faailoa mai ai fo i le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern le whaata atianga o le a whaasolo ai tui mo le lautele le masina fo, whaapea le booking system e whao ngai lātou lo i lalo le kulupu wha. Iso enga mwhainu mera wa iai nei, moli mawina i le si tio i lātou wa au ngō fie e whaia tui, mai le ono soluiva pasene na ia ia mati, i le fitus fulfitu pasene wha mawina ia aperila. Ua sau nei le Valaau mo tagata penisiona o Aukilani i Saute, e a ngai mo le whaia o lātou tui. E ui o lea na awe le whaamua le malo i tagata mātutua o Aukilani i Saute, i whaamaumaunga e le i afa le whainu mera o tagata mātutua tala penisiona. E tusa ma le fitus fulu wafe tagata onos fulu lima tausanga nga i lunga o Aukilani i Saute au fiai Maori Pasifika, a o sa waile au ngani al fōma i a api tale mai tonga o Aukilani i Saute i tagata penisiona o Aukilani i Saute. E iei fo itu e tataona whaapaleni e pei o le tataona malamalama o le whiaua tu ina mai. Ai mai se, ia whaafai ngō fie mo tagata Pasifika. O lo iele nau ta inga o tale mai tonga, ia au sia whainu mera maurulunga o tagata Aukilani i Saute e whai o lātou tui. E tasi tesi ma le miliona lea ua whaatonuina e tatawana totongi le tamawhai pisinisi i a Sean Lee ona o le sau whaatawana fale i New Zealand e au noa ma se whaatangana. O li o le isi ingua i loaio Edward Lee ma i le vau le tausanga i luafes fulfa ma le luafes fulwono e fitu ona fale na whaatau i le Northland whaaluina i le se fulu tesi ma le miliona e aveo ni no fuanga i whaiai na pisinisi. O lea whaatoa Maua nei le nofo mau o li, peitai o lea sa whaiana whaatau ngā fale ele i nofo mau. Ona o lea ele i usita ia e li tu la fono lo o lima taita inai inivesi mai tangata o isi atunu i New Zealand, ua whaasala i nei e whaamasinonga. O le alofanga li, ele i malamalama le leilgangana ingilisi ma pepa na ia Sainia. E silia malefitu se fulu miliona tupe a toa male fale i Aukilani wa seia leo leo. Ona e feso o tai mawhainga fe whaatau i ta whatolo po le pyramid scheme whaasoli tu la fono. O nei tupe whaapeo po lo fitio pyramid scheme na whaia Edward Gong ma e whaamau tu i saina ma kanata. O Gong o leana tau fia ma molia i molia ngol ngoi. Whaapea tupe ele i le tausanga lua fe sulfitu. Ma e whaapeo nei tupe feso o tai pisinisi pyramid scheme. Ai ele i tau fia Gong i kanata. O le sa whaatanga ina al whaamsinonga Maua lunga le tau fia o ana a seta i New Zealand nei. E au fia i tupe i le tusi tupe ma le fale. Beita ia le ima whaiona se ia leo leo ona o le lava o whaamauninga e whaamauni ai ni whainga whaasoli tu la fono. O le asona nafi le ana Faailoa mai e ua malia Gong e ave leo leo nei tupe whaapea malona fale na i lo le whina o le mata upu i luma o le whaamsinonga Maua lunga. O le fale o Gong e iaile i Stamaki Aukilani, tu saltau ma le miliona tā la. Ma o sa wai ma le whiau mai le ofisa o leo leo ia i lātou uma, o loo mawhau e avea ni usila ma malu e talafo mai ai nei tūpenga oi, e le lilo. O loo whaau au nei so e suenga whaatatau i whainga pisinisi tā whatolo po pyramid scheme nei, e fōlinga mai e le tasi se atunu o loo whaiai. Tala whaaiu, ua Faailoa suafa o alii i toalua leo loo tu o ia le maliu Alec Jr. Moala i Otahu i Aukilani. O li ito alua wa te ena le whaamsinonga le tālo sanga i aua na i Faailoa ino la ua suafa, so saia vai tohi lua ono tausanga, ma methi salek tala kai lua valu tausanga. O lo te ena i la ua umanei o la molianga ma o lo whaau au peona tau fia i lalo wa ai ngā leo leo, tāli eile toi tutula i luma o le whaamsinonga.
O Moala po o aleki e tele ina iloa ai mai papatoe toe e Faailoa na ainga malana whanau to atolu, le ana maliu ina ua whana ina e se tasi I o tahu I le masina tāluai. O tala nal tai au, manuial nei aso.